Siya teman-teman yang melihat di masa tahun Parkuryono Ima siap 20 November 2020 1 24 November 2024 Sadario Marende Mahina. Di bagasan satao Parkuryono dan nama kari lubut manang sidang ulu kita main di sini ay tama tu mapepak ni ngotan dia kena kodingi napa yang untuk hita wi bagua hita dia modik dong se songo dongata nang kodingi jala tahu siya itu dada hamatian ujung di perjalanan tuk dalan haguluat tu songo bidok ni Apostol Paulus tu huria Korintus ayah pala Tuhan mana juga suruh siapa yang mau mardongan suara di situ di situ di batang doh mardongan sarung di batang bunyi dehe maju muluk akan amate akka nabar hibe Kristus marede mahina. November 2020 saat 2024 November 2024 Sadario Makarjolo Binang Rekina Burkurma Udos Maburu Moding Sabtu Sia Desember 2020 Hinabayuhon ni Amang Baduer Nababan Siang Huta Lupa Nahormon tutup umur 20 tahun dapat duaho Amang Asban Pangihutan Nababan Opu Kristituri Moding Kamis Sabdowa Desember 2020 Nasinoduk Nenginang Termin Morus Marikari Siang Huta Lupa Barupo tutup umur 70 tahun Napawato Amang Somutul Nababan Opu Nadia Duli Moding Sabtu 24 Februari 2024 Hinabaluon Nenginang Nurlia Buru Ubeturuan Siang Huta Siparyama tutup umur 77 tahun Napawato Amang Perlindungan Nababan Moding 25 Februari 2024 dan marhasotan dengan duli-duli Siang Huta lingkungan Lupa Kulbu tutup umur 70 tahun Nabaluahu Amang Togak Lupa Tua Opu Graciela Duli Moding Sabtu 21 Maret 2024
hinabaluhon ni inang Meriati Bursilada siang huta lupa pati tutup umur 74 tahun na paulapon amang samping nababat Popu Amelia Dwi moding Kamis 10 April 2024 hinabaluhon ni inang Raspel Bursilada siang huta Simatangari tutup umur 74 tahun na papituhon Pinang Titi Buru Manal Umpu Gracia Buru moding Senin 20 April 2024 hinabaluhon ni amang mengadar nalunan siang huta para Jawa tutup umur 54 tahun walu amang situa tunggul huta soli Umpu Lantiur Tuli moding Sabtu 2 Juni 2024 nasi nonduk ni inang Kersia Buru Nawalan Nahinan siang huta jalan gereja tutup umur 27 tahun siang amang Samsulin Nababan Umpu Jones Duli moding Sabrobat Minggu Sabrobat Juli 2024 nasi nonduk ni inang minta Buru Lubaturuan Nahinan siang huta Sibutuan tutup umur 20 tahun Sabtu inang Redingse Buru Nababan Umpu Pula Buru moding Minggu 4 Juli 2024 pardihutani amang Mariho Silitonga Nahinan siang huta Sibutuan tutup umur 20 tahun Sabtu Sada amang Bilter Damagan Umpu Atar Duli moding Jumat Sada November 2024 hinabaluhon ni inang Dane Buru Lubaturuan siang huta Simatangari tutup umur 40 tahun Sabtu 2 Inang Minar Buru Manal Umpu Dabi Buru moding Selasa 5 November 2024 pardihutani amang Manosa Nababan Nahinan siang huta Lupa Simatangari tutup umur 24 tahun Sabtu 2 Inang Nursinta Buru Aritona Umpu Sabar Buru moding Kamis 10 November 2024 pardihutani amang Hadukuan Nababan Nahinan siang huta Lupa Pati tutup umur 72 tahun Sabtu inang Mangita Buru Nababan Umpu Diatur Buru moding Kamis 21 November 2024 pardihutani amang Marulang Purba Nahinan siang huta jalan gereja tutup umur 27 tahun Sabtu 5 amang John Frieder Simangunsong moding Jumat 22 November 2024 hinabaluhon ni inang Roganda Buru Nababan siang huta Lupa Kurdo tutup umur 50 tahun asa torok ninamoding ruas ni Huriah HGP di Batonga-Tonga Resok Bartubuan periode 26 November 2020 saha roli 24 November 2024 ima ama uan halak dul sahalak ina onam halak penguma sudah 15 halak nunga maranita tuaka kahulungan dirawat dalam jumui di bagasan pangaramodium di mataru nang akai salah ay Kristus do Tuhan ninabangulu do namali Considero todo una voz abatiani dalam menjadi mahani sesere namek naboda namora nabagus nasaan namalea nabuhu namagay Hidok di bawah kabut 20 ayat 1 bunyi hujama akan mari akan amet na akan abalga jong di jolo ni habak sai jala duka ma akan kui bunyi duka ma sara kunasi ima buku hamuluan gabe diuhumi ma akan amate marku tun rasura di bagasan akan kui upartu nani banabe porsiano hita Tuhan itu nama Johita Muse asa masih pajar dilabung di Tuhan ta alane rak mahita makin deho marete mahita
dari dihita ingana nasional na adul umuli jala domenggan sian nasa nadong dia sian ano ingana nahot roli salilik ni dedek na amin marete na ito. Yesus Tuhan. Amin. Kemudian itu ada kewatan yang mulai terbitkan di minggu usuk tahun kemudian sadarion di mana tersebut di buku Ibadah Daniel di itu mau kemesan ayat sia sahat ronya sablo soal makanan. Saya humanok nautiloi pai mali basok jong akahabangsa. Jalahu tusi ibana nasusuda arina. Ia pahiankan saksak bosongan kita jalan umuk diuruna songon habas nabi musuh. Ia habang sana songon cilap-cilap yabi jala akarodana songon api namar nala-nala. Keluar dosa sungai api jala mabau sian arobana marriu-riu akan masuk batu ibana jala marloksa-loksa tidang di jorona marhaladuri. Tumi terpacang maluluan jala terbuka kabuku. Jadi saya human mauti magurang alani seorang yang kahaba nazukat akan hina tahun ditabuki. Saya huberengi baik matarpuluh binatangi jala pidung pamatangna jala dipasahat asa purunun tuari jala terrapas suhu pareta sian binatang akan natinggali adunga dibuhul kikidoh jong ni ajal nasi dungi huida muse di bagasan akka prongka oporki gabi ida mah ro sahala marhide-hide obut di langiti songon anak di jong jala saat ibana tu ibana naso sudah arina jala takuan ibana tu jorona jala di basa-basa umat ibana pamaret tau tukham biau dohut harajau jala sahut bakso do halak perpakuling maragam-ragam marsok batu ibana rori saliring nilelekna do pamaretonna nasutupa muca ibana sian harajau nabe nasutupa besatu ima sahak. Kemudian itu hata nahin awalongan di bagasan Kristus Yesus tinok tabatu banak kini para orang yang kena moting kita syukur di dulu hata dan arung kabel aku dikasih salpu dan arung ruasu hagubun ni hasoman aso salpu siapa dulu jasa batinga dan arung habut suho parniaha berman partinauran di mana isi yang susah tu siapa jadi itu nabi dari panulang dari itu dari bagasan masuk di bawah kabut nabi reng dari waktu haroro di anak di sana ini bisa itu botak kasto di sana di mana dari waktu bawah kabut
inaanak na umali na mamakosina gupul badiat duhut inaanak sisa pulutan matuluturo dito hagugon ni Harazao na harigain nasay manusay na yung mga bangso di bata Harazao babi bersiap coba hidup pengau. Di kaya sini roy manusia di mata jalan di kaya sini orang di mata. Ala di bawah kaden nani ida di baruan Daniel takasto di bergi mana halelix. Hasa salah pun di sahur nah hubungi. Ala liu nak ini. Hidup di mana? Jangan terampas untuk paretasi yang binatang akan dibeli. Aduh nggak dibuhul tiki hujung di aja nasi. Tiki hujung di aja nasi dan nggak dibuhul dewata tu pada uriran dari ya. Jadi itu nak gawe aku di tengah-tengah parkolu di maksud di matahan ya ida mangaduknya kabar kilo. Dok harus suruh di tengah-tengah parkolu nasi dah. 10 hagugun, 10 raso, 10 lang per kilo itu atau di palugur ni haso. Yang nak kini paling untuk kita kataga mo sulumur mo kamu. Jala hupat sini nang hatan itu hatan naknya ni 10 akan dalumuni. Siapa palugur ni haso mau. Jala itu nang naik doon ni parun Daniel di tengah-tengah ni palugur tah di batikir di sinuai ko. Cuma naik dia akan amalo. Semua orang ada masanya dan semua masa ada orangnya. Kalau di mata ada nahu ruli saling mengerti Kristus Yesus. Nah, tahun ni akka pamarintah di Portillion, alay yang buibana dan sudah hari-hari na jala ruli saling ngero pamarintah. Asa si hari habe di tengah-tengah di parkolut di basukulur dengan tuhita buharu ya sita dia siya nanoa. Buharu kita tenang itu kalau di parkolut nak kini 10 nama ruas ni huriata yang baru 10 di bakasan nasa tahun parkuliah tahun di Beruli 20 November 2020 usaha baru sadari di nasong ini torok mah na baru 10 ruas ni huriata dan ikut pengotor diri untuk kita buharu dah kita di bagaimana mulut tak usih buharu ujung mulut tak usih alam itu pardingotan hama mati pardingotan niya kadang sadarion paingoto kita di nang di hari hama mati tapi musik momentum uri ingot ari hama mati pardingotan niya kadang sadarion paingoto kita di pasukulo kita di tukang-tukang parguluta kita pe ikut narubat taruh musik ikut burusok taruh hama mati yani nak pindah kiri di kompesi ni udah tanda dah hama mati yang ujung ni golu niya kadang musik marusung urut tasihurang na maka bersyukur itu kalau di Baguluna di pada jauh kami sosok yang di keluarga di nami itu dia tubuh namanya misalkan dong itu betul mahu nama kapulu keluarga tidak dikurang di sana asal berguna nasi itu kalau mau mengeduh nama so nabi ulang naik masuk dongane pagi sudi asabu marturi lo nami dong kan saat di rumah masalah Kristus membanyakan doa. Amin. Mari kita hidup.
Ali di mata manami dari wagicam kodo hararuan ni salhut sido leon naringga dohon nasa libasa ng liutus. Kupasahat hari masiyan na nilihom itu kami pilihan namin itu. Saya jalo may kebukok na huts di jolong. Pasu-pasu may jalan ramut. Asa hupar hasil kami pilihan. Pati pulhon harajau mo. Itu katungan huriang dohon di portfolio. Uhai maruhan namin marhite-hite topik. Asalam mutat dahami kurang isi liom itu kan. Asalam pikir hai matuk mau lihat itu po. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasihat nahinan jalana mengudu rori salelek ni lelem puingok hami sedarion akan amate siakam naung pajeluhur tu laku di horo anak hiju di bawah kincang jalan diungkap horo dia karena mengasahun Tuhan Yesus Kristus naruk kado rohanami sadarion marni mo azalna dohon kahiyon di daging di hari sobut mau lihat yang marohanami tubuh ala di tubuhku hami itu pakiri mo namangun gawe waktu kok kami dihamuluan asur-asur dada nama deli kami di hari paling utama alai nama lundu kami bisa pulo di todina bunga torok dengan nami naung dialak tahu si bayi mau untuk ujung nilak kena si demihan bahaya pakiri mau bida Tuhan Yesus di ujung nilak kena itu sesung guli maruhan kami membahaya tiruan adik dan diakaf partner saya puli ma nama saroh doh akan amatia asa unang mga dungi jalaman deha saya dari timah rohana sida mamir berpraktica saya lihat topin Tuhan asa takas di hati aku Tuhan ang dohani anak jalapani yang diarta dari berbagai jadi saya pada umagang kuni roha siapkan saya harus yang lain maniup Tuhan Yesus Kristus si pangului ada orang hulu sami rural lingkungan ni hamatiani molo humur mata na yubi ukak mata ni rohanami asa takas nila dalam Tuhan sunagani molo halang bila nami so binoto bimakuling pargogoy mahami marhide-hide tundin asa terjuka aliyamang sahat tutangamu matutid saya patiur ya rohanami asa hubas lakana jala seorang hamilah humate tiga kasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwagitsa. Sa ifinarbadia magwar. Sa Roma harazo. Sa isaw malong ni Ruham di banwatong soon na di banwagitsa. Lihong at kami sa dariyon hamuluan siya pari. Sa isang dosa namin soon panisa namin. Di dosa ikaw na berdosa Tuhan. Unang kami tutugiyo ito pagkutsunan. Palua mahami siyang pangagod. Pasu jalan dengan moti Tuhan di matama. Sebab Tuhan di matama bukan itu jalan asyik naruhana bidahu. Itu pakot Tuhan di matama bukan itu jalan pasal rumah damai itu takdir. Amin.
tua-tua sada ina paniroi di punguani edaku anggiak matutu lam tu sadana rohanami tarlumobi punguan ina jumat nunga godang akan nama tua be edaku pos di rohanami martangi yang rohami tutuhani asa sidah hitahi sisada oloan sisada tahi matutu kami nang ina marani jumat pasahaton tu edaku ima kain putih Oma marsirangata eda tapasahan. Persirangan kami bebas sekian. Saya punya di persirangan itu sudah tuangkan. Nagtanong di Medan, marunong sehat. Sari-sari di mana? Umuan na. Para rin Jumat, lansia. Terakhir sebelum terakhir di mana di Medan magcarita memang. Ulan lansia na makuha ko punyama. Bohi putih. Ibe, tujab na malaki ro. Ano yung kulong ko? Para rin Jumat nagtabi ako tugarisik na yan. Isiritaw ni mana no ina. Yung bondo. Sentieron berpungan na. Disape sa hari hamu berpungan. Sa berpungan dong aku. Sa hari jam 9 siya. Berpungan dong aku lansia naman. Jadi, ya muna. Saluhin na.
Dongan di Simatuakon. Aurangan di Simatuakon. Selama rap doh kamu na. Selama merpungu doh kamu na. Bisok kami peparan na. Mangido Tuhanmu sudena. Mapok kamu main. Molorong diakan na umur. Molo diakan na denggan. Nabinan di Simatuakon. Ba, ingot kamu. Padahal kamu, tanya kok kamu asa di jalan Tuhan di mana di labunga jalan mengido kami tuangna tanya kok kamu bisa dulu na peparanna mau inian sumur na tua-tua na yon memang neng-neng yon neng-neng ala ido sa ido horokon dan adong jolma na yes na radot na padot na soneng-neng nikuro alai ido hajol maun sebagai geleng kami sadiri pena aka gelenga naning-nengan inangon naning-nengan umaon ningon do alanga beda pemikiran ni na tua-tua tuhami soal kedisiplinan alani tanya kok kamu ma diamuin na nami punguan ni sa punguan ni Simatuakon nasa penuang dangison inalansia sa ido toktong di pagkatahonon di Jabu molohudu liba sa ido di pagkatahon alani di harapan muna di tangyang muna di pangidoan muna asimaroani Tuhan puy hami mangihuton na tua-tua namion sude oparanna ala paradat doon paradat sampai wele kami doon dinera sampai hati ke hati daw doon inang ngamatu aho so tungan no di rokok kula hulai na so olo hami majalo akan ring gasya kula hulai lumobi masya anak kaparamamu kohai nang Roma nasida di soppe tabay marudi kami sudah geleng terakhir dangolo ima ado alasamu benda solo gabilang boy marada tao aido diriku ido hangulu aku kalau jalo isyabu nama au onek do piau martungan ima sekilas hawason mirohanion makana ba ulos parpudi si anak kahula-hulay ba mersogo do pasatolnya alenas dorohanami disi alaniaha dak si pelebe gubana alani taat ni partuhanon na do sampai songoni imana jadi ope dihamu inanami sapungan dak putus komunikasi ta Pangiluan namin si anak kapaparan na. Dak putus komunikasi tayo na uroko. So itong ala ni na marujung si Matuakon mga saay. Gabi putus komunikasi ito. Ala na husip-husip yun, anong do pese benar na ko? Ala biro, anong do inang ditikin? Ama mo, tenang mo. Hindi ko do pwede. Apala, matsip duruhan yun, bawarong niyan siyang giling ala pa sa aton yun, tudungan. Magaling ko tetap anong bobo di sakpo yun. Ido ciri-ciri niyo. Malapatan ni bobomi. Panaw, ima dala kumarsaw. Marhite bobono, nyo bobo ni nang. Nyo bobo nama. Nga magkuling biyaw sa rohako. Ima latar belakang ni bobo ni. Asa sonari pa buwa tuha muna. Jadi ang marpakulik biyaw doon linggan. Nga upasahat na to. Ima latar belakang ni bobo nyo. Ido ben na mo si ananon. Sa dito orang kapautunay lobo nyo. Nabirikur na. Partamu sudah itu orang nyo sa dalanan. Orang sa pisumuruhan. Di ba perberus selangon. Alay tuwa ka. Tondong ko ni dalanan perjuri ki jauh selanggon yalla. Alay di matahe. Saya ada contoh di na tua-tua mendidik kami. Asa partamu ya kami. Adi partamu yang ni do rolas ni roha. Ro pasu-pasu sa inyodo. Jadi ama inang tanya ko kamu. Asa buin yan. Unang diulang gajah bahala. Unang diulang ulos sakotan na. Ditangi yang dipangido ang munay. Boy hulaw kang pasu-pasu dito. Nito ari na negro. Kudo tusi. Nabilay muna parsirangan tusi matuna niyo. Holong do. Ala. Tarihot holong do hamu. Sa munuan di bentamo. Ola ate man. Alami unang tanggung. Alang holong ni roha. Anon martongko raja. Manang naman dia raja, kalau sokong kami di Medan namor din dia raja, tonggo raja di pesta, manang dia mana pasti buk di hutan tahun na ulunay. Suak songoni majari marsogo, mulai siang acara pertengahan satu mengakhiri
Yulaon mamuka di pasitongan dia dah saat tu dapat taruh gitu tu yang anak tersatok kinani di Simamoranda bola ikorak rohi tainang lo tamot kalian siang mulu boy dengan kamu nak di saat terakhir beremot kamu sampai itu namanya dari harus itu aku di bawah sampai pasang kita di bawah Tuhan masa giat manian boy hitarap tiur cuaca tanya ke kamu di nanami kalau cuma besok kamu asa tiur hari di bagasi stadion yang masuk asa tiurnya roha cuaca murlak kanyak kau boy tahu lah orang yang masuk bisa halinai molo tungarong na urang luri di pampainan di Simatuan namin suak songoni hami geleng na marerupong kamu sa alibok na mohon maaf ma dihamu asa tulus dalam pangkatota na Tuhan yon songoni mana boy pasahatokku ang giyak ma ipasupasukan tamay kita bisa na butima pasahan na uji ni pangapono suak songoni Tapangapun atau sa segan inakon ang kagalingon ina natahon yon ang kanami kinaranaman do pinanagsiya para kamuligan sa kanya sa to pagdala sa ka pasal sa ina natahon Muna natin yang mulai sa pagkakainan, doon ka pagkaluan natin nasa tutong kita, panipusama, at masuk-masuk ang nasa lupa at masuk-masuk singkat niya ka nang pinaring na pinatulong na walang tangyang doon sa kanya at ang kainang daan kaya jahong mo na sa lupa doon na jahong mo na set na natahon lang yun doon pa yakan na nagintang ipasa mau lihat di mana kami nanti mau tu narong makin kami ordu PH bila kami jadi dang nama orang kami bisa kenal kalau nama itu satu orang aja asa tu buat sekolah kami dia lepas bangga kami mana sahabat bang sudah kami akan nak sesudah kami dokumen baik kami bangga di bapak dan muda kainan tu ini kami bangga kami bisa berbuat orang sebagai soalnya Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Doho tolong ni rohani di bata ama. Doho persauran itu di purbadia ma.
nama rohani ita salutna. Amin. Marete hita mabuji Tuhan atas yang nomor 227 ayat 1 Yesus mulu dito diku hodoha poru sakit. Yesus mulu niton diku hodoha poru sakit. Go dihona madiriku rodina salah kaki. Go dihona kasma patubuhon tuawon pakokok ni lantakas patuduhon tuawon pakokok ni asai buhan nguton hot maau di lambung ni asai sadarata matang yang mantap. Kali Tuhan dibata aman nami nama bangsa di mana yang di banua kita pun Tuhan jono roh dia akan mencuba. Kalau dipakai oleh Tuhan tamado pasatan nami puji-pujian nami. Tupe kami di bagasan arsa ni roha. Ingat di danang roha mana foto na guru nami. Inahin na holongan di keluarga besar si orang Tuhan yang orang mengucapkan. Alin Tuhan dibata aman nami. Dibagasa kaporsian nami buto kami oleh Tuhan. Nung di siya mo na burno nyo. Alin na mangido mahami tuho alin to na disalot na pinaparna. Toktong pasu-pasu na sila. Jala apuli rohana sila. Mangido kami tuho oleh Tuhan. Leo nasada ni roha tu pinaparna na buruan. Ang giyak masada ni rohana sila toktong. Terlumubi dinapukon namin ang mga acara marsubot ulit Tuhan nang apalah ditikyon dinanang mo po naman naburo namin masuk to jabu-jabu na nasa pinuk katangan na ulaon acara batakon namin di nasorong maralo tuhata malituan mangidong ang itulong malituhan toktong matiroy sa luhod na lituhan acara din acara asabuy magdalag dubot din dyan suwak-suwanya palapit yun ng acara na mo po Tuhan tuho mga pasatan. Ang kiyat alay Tuhan mo po makanaluin na rin gan. Terlumod ito pinapar ni na purna yon. Ang kiyat toktong di baga sa kahipason. Paso-paso mo niya na sida sa loob na dyan perbubuy. Ang kiyat margugo na sida. Saha ro tuhari marsugo talaro tuhat to na diyo. Ipataro mo sa naburo na yon. Tuhinganan para diyan pasok asiro kami Tuhan pada sebelum kami Tuhan mangido kami tujolong jumol orasi kami siya na ususan namin ang giat tama kami abaron pas-pason pinuti dalam pinasanga mo Tuhan mariting ti Jesus Kristus si hokap jelas paluahan mauliate mo Tuhan amin. Dahulu namin di sunat tulang namin ang bawa namin sudi bahwa tak kerajaan namin parjudu sehari masalah rohani katulang dinahotak kami lima dinaw marujumbulu daupung nasaru madua nung adidok ko na datay no niya kerajaan namin naikurap pita mamampuho daupung oturu maruma nasupinuk kanitangan na alay mulu kami mga udoham niya katulang nabasa pos rohanami di budago tuham niya kaya nakomo kaya tuak ka mangulaw na rin masulod tuk sadaya tahin namin mardugo kami mangulaw ni
kebeda lebih pasu nang dia. Jadi doron nami tuang kerajaan yang milas ni orang anak ini. Tu takas do parjulu puda Muhammad katulang na basa. Ase dustai nami sahata mi duduk sahata mi turuan. Nunggu dustahi nami raja nami tanya pemahan. Asa pito dinami. Gani ulau na naik kubatu pahay marsubut. Ulau pangalapa pasu-pasu raja nami dihami. Abalo lumobi di papo peparan na ikaw pungon. Ima hata batu julu. Diole di bata matangnya mora jare minala syokpan nami. Song lima hata huwa sisiakan ya kadare. Siduk bodi anak ketulang lebasa. Jadi mulai tema dihamu rajani pamuron lain. Tapuji matuhatta dia pala botarion dilihat detik akan alih taca kita maracara dison tacarata adat batak naso maralo tuhatani tuhatta marhidei pangiduan nami ditangyang nami nungabe anggona burukon nunga sumuruk pasu-pasu di jalo 78 tahun ma umur ni na burukon dihamu rajani pamurun nami molo bangihutun natar surati mangihutun natar surati 70 tahun do ninna unna jadi nunga tungbalga pasu-pasu di jalo hamu marhitei silohonon nami itu hamu balga tiang ni sopo balga ado tiang ni rumah nung nagabi jala sa urma tua nyon na burukon seunggabi mahang salu na tuak kano poso Itu lah. bagot na madumdum ma tu bilo-bilo na jakar tikos do itu tu molo ngam parjolo ang ni baon waeng tutu hami petok siaraja ni hula-hula mu nado do hami makabut ni rohas jadi marhiti songon na hulok pon nakaningani tak sitani sapion situtor manaon sirta sa manaon ihamu alekku hola non sada rohani lekku di botokku dorot suli pinok perni nyon na burukon jalapos dorhakku utadda do akkalaikon ubotoro akkai botokon dus torohana ala nunga uli nasa lilengon ang yakma tujuan ni ario dipaninggal ni na burukon tuhamu sa luhub na pinoparna na met ipuri-pur magudang akka na di parsikolan atok may tutu karapotak buhat teman-teman tarlumobi huboto do sudi pinopar ni na burukon itano parsara kali tutu hatam na tapasahat sa luhub na tuhat na napasik kopon luhub na mesi nang disakay pero hatta marsuguk ma patarota tuinganan parsato kinani di Simamora ala memang amang buru be nung aparjulu marhidei kadena itu tu dalam horas asa tiur ambiat ma tiur mahari jala pure manak ni saluhukna pos marhamu molohani nak sakorme hula-hula mu saluhukna mengertikan pasabutan pos doro hadisi total malikukna jadi patok nama dungdung matuk pe somna lungun say satu mana lungun saya romana jagar tu kita tujuh luan ne arion sahat di Solo ma sahat matu bantian nung sahat be nyonna borojo tujabu jabuna na sepinukka di tangan nai sahat matu parhorasan jala tiur masalu na ulau tamar subut siduk bote mani matu tu tokak kerajaan ina mahatamu tu lah sudiawan sana alam mahita terlumu biar kadang tu baha mu tulang kami lain namin nakenang bau nami sudi mahmutai ulola nami riso parjolo sa lima selas rohan nami kerajaan nami nauzu kami ang nagutogohan tutungan ni godaso di nahu paido kami kerajaan nami pasatan mudu di bodai hamu rohami anak komu jala ditangnya kuturu kami kerajaan nami sama guru kami mengulau ada persor matuan di bawah pengotuan bersudut tutang ima tu hatta ditangior di bata anak ketangiang murai nami sayang dia tu lau nanek ku batu pahami ulau ni halomon di tuatai gaya beda di pasu di hami tuat kajik kina naik roh suat sungi menang di hamu nak kerajaan nami selalu kadiso masih maroha juata di oleh di bata matang yang ngami
Saya itu pengen ngamak kutulak sa rumah dua. Dia kana buso pe manang dia ka ponok paramu pos rohanami. Hinorho ni ulau tenung ni nene ganutang yang ngambil. Di pasu-pasu tu hata ya kabara naman nami. Nami meti burmagurang nama sekolah tu bisuknya bistar batu akad kinan engro. Nunga tuli jalalas rohanami kerajaan nami. Asa sok kata di upasa marunun nami mangapu padua siak kamu na tulak nami. Asa turtui na duti itu na lote. Hata pasu hata tangian ng pinasamwa kerajaan nami. Sayu nang may muba, sayu nang may mose. Matutu. Mari deh kamu saya mau jujur Tuhatta duduk nakin. Ayat pato kupa tak kupau Yesus Tuhanku tiap pau macam robos. Tak kupau Yesus Tuhanku tiap pau macam robos. Asa unang rucur patu sia dalan na kos. Asa ulang rusut patu siandalan natiko. Taulahima martanya. Gok puji-pujian mardongan mauliate di sobar rohamen apungot tuho Tuhan. Alanunga di tiroiho di pasupo kami. Ima nauku pamasuk kami naburu nami. Tuba tujabu jabu nasopinuk kani tanganna. Tuhan posgo rohanami nunga di siamunmu naburu namion sesuai dohot haporasyaon nami. Bisa kati rohanami dope Tuhan sesuai dohot na bartuad nami. Hami do na marsakap alayang gohodo na patulutson. Mangido hami tuho marsubba mangelek kami Tuhan. Tuari marsugot nang sa tirupe. Ahanaw sakapi hami bunga Tuhan na patulutson. Suwak-suwani matong nung asadaro hami sudi akalay kuy botok kudo keluarga kamamura. Nalaw pagok hatong na puro namin. Tabay pasu-pasumi Tuhan. Tuaka pinoparnila burukon suak-suwani naturani. Ler tiup miari tu bersugut asang giat merdalan do penggan. Ido napala di persitaruhan nami. Todip to di perbadiai jalahoma Tuhan nama jongjongi ulau ni. Molohodo Tuhan na jongjong jalahono namian sonang mardene sonang dohani akan na mardongat sa huta marbur mar hula-hula buru roh curi tehe paperhaton na buru namion. Molo tu kurang malo pihami Tuhan na mangido keperluan itu malah bersukut pasikup may Tuhan perdosa na gudang dohami Tuhan sesa dosa nami unang mga bati dia karentana do pasu-pasu na naik pasahaton dobe jalo tangihom ma sobaylek namion atong rak mangido mahita di tangiang na dia pudahunnya tuhat tuhita rak madok mahita alia manami na dibanwagidjam say pinurbadia magwarmu say ro manarajawnmu say sauk malomoni roham di manabungaw sa mga dibanwagidjam leo matuhan sa daryo na maduat siya pari say sa madusanan sa mga kalisanan di dosa di dongan na berdosa Tuhan unak kami tugiw to kamujunan palua mahami siya kamago ayahoro na punarajawn dohot hagugun Rodi rasa napos sa liling-liling na. Amin. Horas mari kita sa luna.